Wekaza makuru abari kuvugwa hirya no hino ikangirire mu makuru ari kuvugwa mu equipe arimo nka Rayon Sport makuru hano mu Rwanda Umutoza w'Amavubi bimeze bite hakatangaho umwe mu bakunzi ba Rayon Sport ngo yari yahuye kuri wa mukino udasanzwe wa Super Coupe hano mu Rwanda ubwo Rayon Sport yanyagirwaga rwose n'ikipe ya APR bitego 4-1. Umufana wa Rayon Sport ngo birakekwa ko rwose yaba yahuye nyuma y'uko ikipe inyagiwe na APR muri Super Coupe ya 2025 iheruka kubera mu mahoro. Umufana w'ikipe ya Rayon Sport wo mu karere ka Kayonza ni mu ntara y'Iburasirazuba yasanzwe mu mugozi rwose apfuye nyuma y'uko ikipe afana ya Rayon Sport itsinzwe na APR Football Club ni kuri Super Coupe mu mukino wabereye kuri Stade Amahoro. Kuwa gatandatu rero w'icyumweru gishize murabyuka ko ikipe yabara ururu n'umwe rwose yatsinzwe n'umukeba wayo APR FC ibitego 4-1 byose mwana twari basobanure neza umukino wa Super Coupe ya 2025 agomba ku mwaka washize ariko biza kurangira nyine imukiye mu 2026. Nyuma rero y'ibi ngibi umwe mu basore bayifana w'imyaka 26 wo mu karere ka Kayonza baravuga ko rwose ngo yiyahuye no mu ahantu hitwa mu murenge wa Mukarange murahazi wari umufana ukomeye cyane wa Rayon Sport yarasanzwe rero ari umuntu yiba hafi y'ikunda yasanzwe rero ari mu kagozi bekeka ko yabayahuye kubera nyine kuba ikipe rwose yaba yatsinzwe rero umuyobozi wo muri kano karere gitifu Murekezi yasabye abaturage kwirinda kwiyambura ubuzima agaragaza ko rwose gutsindwa umupira w'amaguru ari ibintu bisanzwe kandi bizahoraho ko nta muntu rero n'umwe ukwiye kwiyambura ubuzima kubera gufana cyane. Ubwo rero imwe rwose mu bintu byatunguye abantu kabisa ntago nabura kukubwira inkuru nk'iyingiyi rero ko nimwe mu nkuru ziba zasohotse kandi zigendanye na sport. Gusa umutoza ikipe y'igihugu nawe ngo ashobora kwirukanwa ashobora gutandukana n'ikipe y'igihugu Amavubi Dore taramara n'amasegonda navuga ngo ntaramara igihe kinini hano mu Rwanda utaragera ku ntego ze nk'uko abyifuza ngo ashobora kwirukanwa. Ese bigenze bite kandi niki kibime what's going on? Dore ari mu nzira zo kwirukanwa ku mwanya wo kuba umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nyuma yo guta akazi akagenda nta ruhushya rwose afite kuko abakuru agera ku bayitangazamakuru bimo Nyarwanda n'ibindi abihamya. Mu minsi yashize rero nibwo hagiye hanze amafoto Dore ari kumwe n'abakinnyi batatu bavukana abakina muri Azerbaijan byavugaga ko bashobora kuzahamagarwa mu Mavubi mu minsi iri imbere. Ni Joy Lance Michaels ndetse usanzwe ukinira ikipe yitwa Saba FK wageze guhamagarwa mu Mavubi yiteguraga Benin na Afrika y'Epfo mu gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026 ariko bikarangira ataje kubera ikibazo cy'imvune. Ndetse rero abandi ni mpanga yitwa Joy State ndetse Mike ukinira SV my friend kipe yitwa Uyivekon akaba ndetse na mugenzi witwa Jack Michaels ukinira ikipe yitwa FC Zila. Sibye rero abakinnyi Dore yabonanye kandi na myugariro w'Amavubi Mutsinzi Ange nawe usanzwe ukina ikipe yitwa Zila FC. Byari byavuzwe rero ko uyu mutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ahita akomeza mu Bubiligi aho azahura na Samuel Glete ukinira La Ouverte na Hakim Sahab ukinira Standard de Laurier zo mu cyiciro cya mbere hariya mu gihugu cy'Ububiligi. Amakuru itangazamakuru bikwakira nuko bamenyeye yuko nyine uyu mutoza ngo yagiye gusura abakinnyi nyuma yuko yarataye akazi akigira i Burayi ubundi rwose ayashyira hamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa rikamwandikira rimusaba ibisobanuro. Yahise rero ajya ngo kubasura ku kibuga ku myitozo bakora imyitozo agaragaza rero ngo urwitwazo kandi nyamara ngo nta gahunda byari bifite bino bintu byo kujya gusura abakinnyi ngo yivugisha ngo yagiye gusura abakinnyi. Nta gahunda yari hari ahubwo ngo ni akazi yipanze. Ntago rwose u Rwanda rwogeze rwohereza umutoza ngo kujya gusura abakinnyi. Reka nyuma y'ibi hafashwe umwanzuro ko Dore agomba kwirukanwa bitewe n'aya makosa
hakiyongeraho kandi andi yo kuba hari abakinnyi rwose adahamagara mu ikipe y'igihugu kandi bakwiye kuba bahamagarwa. Ubwo rero ni ibibazo ngo byinshi bigiye bitandukanye bigiye guhurirana kuri uno muvandimwe. Yagizwe rero yabaye umutoza w'Amavubi mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize, aho kugeza ubu rwose amaze gutoza imikino 8 irimo 6 y'amarushanwa n'ibiri ya gishuti. Muri iyi mikino rero yatsinzemo umwe wa Zimbabwe igitego kimwe ku busa, anganya kimwe naho atsindwa 6. Muri iyi mikino rero yose ikipe y'igihugu yinjijemo ibitego 2 naho ubundi yinjizwamo ibitego 10. Urumva ko dera murushi n'ibare rwose ntago imuvugira. Ubwo rero bishobora kuba kesi rwose yatuma ashobora kuba yabura akazi. Tuze kuba dutegereza umwanzuro uko uri buze kuvuga se wowe muri rusange, uretse no kugendana no kuri resulta ikipe y'igihugu Amavubi iri ubona dera murushi akwiye kuba yagoma muri no equipe cyangwa bamurekura agenda. Ntamugana ati bamureka agenda. Ndagushimiye cyane n'amakuru ya siporo ari kuvugwa hirya no hino. Zandane zose tuzaba tugenda tuzinyuramo tureba uko byifashe, tureba uko amakipe yanyu byifashe, amakipe inkuru trending byose ni 5 kuri 5. Kandi subscribe ubundi twarekera muri comment ubwira uti amakuru ntuyashaka, turashaka ibi nibi what's going on, niki kijya mbere. Ibyo byose